It's the arrogance, not that we can't find each other, it's arrogance. First, the alliance found each other on the question of reconfiguration, where a joint document agreed in 2019. I-SACP isola i-ANC ngesimo semfelandawonye kanti imile kule kuthi itawungenela lukhetfo itimele. Mangifika ngathola i-taxi i-rank i-ANC, then I'm so scared ukuthi kena ngi-requeste i-Uber cause kungayenzeka ukuthi ama-taxi association balwe nabo. Takhamuti tamasipala wekuruleni eGauteng tisele tingenato titfuthi ngemva kwesinqumo seSenthakho sekumisa kusebenta kwematekisi. Angikwenza ngivusele mbukeli etindzabeni kanti nalomuhla ngitethula bukhoma eAuckland Park eSABC lishonile. Angibongeke ukuthi ukhethe thine asivele singene kudo. I-SACP isola i-ANC ngesimo semfelandawonye. Mapalane jikelele walenhlangano Soli Mapayila ugcizelele ukuthi lenhlangano itawuchubeka nesinqumo sayo sekungenela likhetfo itimele. Mapayila uvumile ukuthi munyendi umsebenzi lababukene nawo kepha-ke uthi lukhetfo aluphunyelelwa tinhlangano letinemali kuphela kepha-ke naleti letinenshisakalo yekusita abantu. Mapayila bekakhuluma ne-SABC ngaphambi kwekucala kwemhlangano welikomidi le-SACP kulempelasonto eBramfontein Jozi. I-SACP liyatiwa njengalo lelwela labo labadla imbuya ngeluthi kanye nalabo labasebenta ko iyohlati yakabandi ngesimo salelive kulamalanga lamathathu latako lokuyohamba embili yenkhulumo mphendvulwano yekwakha live tindzaba letitsinza ti-70 kubita kwempilo kanye nesimo salomfelandawonye elutsabendo lutsinza lukhetfo lwalomnyaka lotako emakomanisi atsakabiyele emva yesincumeni sawo. Lenhlangano ithi ukuthi phatha kwe-ANC kulomfelandawonye ngiko lokwenda ukuthi lomfelandawonye ugcine ungendi kahle. It's the arrogance, not that we can't find each other, it's arrogance. First, the alliance found each other on the question of reconfiguration, where a joint document agreed in 2019. In fact, I've got a small brief copy. I'll share that copy with you. We agreed in 2019 on the process of reconfiguration of the alliance. I-SACP ithi ukuthi kube ngunyalo i-ANC njengemholo lomfelandawonye ayikatholi isisombululo salenkinga labanayo. Kungako batithola sekuba ngathi ababoni ngasolinye. Ithi isinqumo sayo akumele sibhekiswe kumuntu munye kepha kwabasinqumo sawo ngeke. Lempelasonto lenhlangano yophinze itsingitseka abantu ludzaba lobulunga kutotimbili letinhlangano. At the moment, they have not resolved the problem. The issue is that Congress has taken a decision. And with the Congress decision, neither the Central Committee nor me have the power to reverse it. I-SACP iphinze yaphawula ngoludzaba lwekuthi lenhlangano ingahle ingenela ukhetfo itimele. Lapho Mapayila athe khona noma bede imali yanele tikhona etinye tindlela letingendiwa uma kukhankaswa. We don't have money, and everybody knows that. But we will contest elections without money. We'll prove it. I-SACP iphinze yavalisa kusela enkhulumo mphendvulwano yekwakha live kanti yethembise ukuthi itawuhlangana lona bekangumengameli Thabo Mbeki ukuthi etame kumshintsha ingcondo ekutheni agcine ayingcenye lenkhulumo mphendvulwano. Kusenjalo i-ANC itabamba umhlangano wesigungu lesetulu walenhlangano evingi lelitako kude itodzingitsa kabantu lobudlelwano lobumunyu nemfelandawonye wayo. Mvunankulu waseLimpopo Phophi Ramathuba uthi hulumende wakhe akabi neliqiniso eludzabeni lwencubekelo embili yemklamo lowatiwa ngeMusina Makhado Special Economic Zone. Lo mklamo lowaqala nga-2014 bekulinzeleke ukuthi uvete ematfuba emisebenzi lengetulu kwetinkulungwane letimbili kubantfu balesifundza. Nanobeke lo mklamo bowubekwe njengaloyo loyinsika ikutfutfukisa umnotfo nekuvula ematfuba emisebenzi kepha-ke kuze kube ngunyalo kude titselo letibonakalako. Ramathuba bekakhulumisana nebetindzaba ePulukwane lomuhla. Umklamo lobitwa ngeMusina Makhado Special Economic Zone ngumklamo lomkhulu ukuthuthukisa umnotho wesifunda seLimpopo. Lo hlelo lwamenyathelwa ngumengameli Cyril Ramaphosa kulandzela umhlangano lomkhulu nga-2018 wekusebenzisana kwe-Afrika neShayina. Lo hlelo lufaka ekhatsi kugcinwa kwempahla tekuthutha, kugcinwa kwemkhicito yetilimo nemkhicito yetihlahla. Kubambeleka kwalo mklamo kwashiya tigidi labantu eLimpopo livumele kakhulu ngahulumende ngoba besethi bukeguquka kwetimpilo tato ngalo mklamo. We have lied to our people. We have not done what we promised our people that we were going to do.
Ramathuba uthi uhulumende ubone lenkinga lekhathatako yekusalela emuva ekuthuthukisweni kwetakhiwo ncane etikolweni kulesifundza. We've got another program where we are dealing with the schools that have been affected by disasters. We unfortunately we still have to deal with the 2013 backlog. Lendvulankulu uthi uhulumende wende inchubekela embili lenkulu kuletsa tinguquko elihlelweni letitfutsi temphakatsi lolungaphansi kohulumende i-Great North Transport. Lesikhungo besike sahlaselwa tinkinga letfaka ekhatsi kungaphathwa kahle kwetimali nengohlakalo. The executive management have been put on leave because of a number of issues that they are dealing with as the board of GNT. Kusenjalo Ramathuba uphinza wancoma ematiko alesifundza lekutfolakale tincwadzi tawo tinguletihlobile. Bantu labangene ngalokungemthetho kutakhiwo telitiko letemisebenzi yesive netakhiwo ncandi baniketwe kute kube lisondvo ukuthi ke baphume kule takhiwo. Lisekela lendvuna Sihle Zikalala bekahola lomkhankaso lohlose kubuyisa takhiwo letigcekeziwe tathathwa ngalokungemthetho. Usekela mphathiswa uSihle Zikalala uqale kwindlu eseGoodwood. Uhlangene nomnini wayo ongekho mthethweni othi wayifumana kungekho umuntu uhlala kuyo yonakalisiwe. Sele kuyiminyaka eli-15 ehlala kuyo. Now we must be out of leave the property so by Sunday. 31st August we must be out of this place. To a later day. They give us just a notice to kite later. Yes. Tell us you must leave the property with trespassing now. Kukho nabantu abanxusileyo abahlawula imali yerente kumninindlu ongekho mthethweni eqala ku-R500 ukuya kwi-1,000 lerandi. I have no idea. I spoke to the minister now. He said that people will come over the weekend to help us or give us accommodation. But other than that, I have no idea. I don't know where to go or what to do. I only get a disability, so... Iphondo lentshona koloni kuphela kuqikelelwa ukuba zingaphezulu kwama-40 izindlu okanye umhlaba oxhwiliweyo okanye obiweyo. These properties are occupied in some cases by people who are renting, and you find that they rent to someone or they rent to some organizations that call themselves non-profit organization, and that is wrong and very illegal. Umphathiswa ukwatyelele nasekhaya elitsha. Dingilulama Amatya wendaba ze-SABC eKapa. Umphathiswa wetekutfutsa eGauteng Gidibone Diyale Tlhabela uthi ke umhlangano labe nawo nemkhandlu weSantaco ute nesisombululo kulenkinga yematekisi ekuruleni. ISantaco imise kusebenza kwamatekisi itole emini etindzaweni letfaka iJimmiston, Vosloorus, Katlehong naseCampton Park. Lokungasebenzi kwamatekisi kuta ngemva kwekuthi emaphoyisa amasipala wekuruleni abambisene nemaphoyisa hulumende wavelonke athathe ematekisi langakakulungeli kuba semgwaqeni kanti kulindzeleke ukuthi kuqale kusebenza kwamatekisi ngemva kwalomhlangano. Bagibeli bathi sebaphoceleleka ukuthi basebenzise iUber noma iBolt letindleko tayo tibita kakhudlwana kunetekisi. Kanzi labanye bathi kubabide ukuthi baphinzele emakhaya bangaye emsebentini ngenxa yokubete ematekisi. Since ngifike lapha i4 o'clock ekseni, I thought ukuthi sizothola amateksi since bebasithembisile ukuthi today ekseni amateksi azoba asebenza. Then mangifika ngathola itaxi erank empty. Then I'm so scared ukuthi kena ngi-requeste iUber cause kungayenzeka ukuthi ama-taxi association balwe nabo or kube ne-violent shooting or in everything, so ngingalimala lapho, so rather to save myself than to risk ngelife yami. Labanye ke bathi kumatima kufinyelela lapho basebenta khona lokungahle kubite ukuthi balahlekelwe ngumsebenzi. I had to walk all the way up to the taxi rank. So when I got here, I see the taxi rank is empty. There are no taxis. I can't get to my destination because I work there by Green Hills, the last Fontaine. Yeah, that's where I'm supposed to be right now. Our shift starts at 7:30. Now I'm late. I can't get to my destination. My bosses are waiting for me. Umphathiswa wetekutfutsa uhlangene nebematekisi kulungisa lenkinga. What is important to us
is to apologize to those who have been inconvenienced by lack of service since yesterday and this morning. And we are happy that we have reached a settlement with the taxi industry in Ekurhuleni that they will resume services this afternoon and make sure that they provide the service. Kulinzeleke ukuthi labasemagunyeni baqinisekise ukuthi konke kuhamba ngendlela emgwaqweni. Kusenjalo Mapalana jikelele umkhandlu e-hailing KwaZulu-Natal isithembiso Khanyezu usiloku ngevane emkhathini kwemkhandlu e-hailing nenhlangano ematekisi yakadabeka kubangela kungalandzelwa kwemithetho litiko letekutfutsa kulesifundza belibambe umhlangano lofaka ikhasi lamatekisi nemkhandlu e-hailing eThekwini. It comes about when those operators operate as staff cars. So they are operating outside of the e-hailing app. When you are an e-hailer, you only use the technological e-hailing app. So when you are operating outside of that, then you are no longer an e-hailing. Lokhulumela litiko letekutfutsa KwaZulu-Natal Ndaba Ezinhle Sibiyam uthi lo mhlangano beyimpumelelo kanti baphume nesisombululo sokusebenta ngekubambisana sibe iphindwe wavakalisa ukuthi labo lebatfala abantu bangakabhalisi ku-e-hailing batawuthathelwa tinyathelo. We are emerging from this meeting speaking with one voice saying, look, as we move forward, we are going to work together. We'll have multidisciplinary roadblocks involving the KZN e-hailing council, involving the SAPS, the Metro Police under the leadership of the Mayor of eThekwini, Cyril Xaba. We are going to have the Road Traffic Inspectorate, where we will be targeting the illegal operators, those that do not have an app. Lo mhlangano ulandzela kudutshulwa nekushaywa kwabashayeli be-e-hailing lababili ngalesithathu kanti kusola lokhu sibadutshule abashayeli bematekisi. Kuletinye nasibuya eTitolo. Kungaboni ngasolinye kwanjinela shifu wendzawo nemindeni lesihlanu kutawuphatamisa kwakhiwa kwetitolo eMarite eBushbuckridge eMpumalanga. Wemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Kungaboni ngasolinye kwanjinela shifu wendzawo nemindeni lesihlanu kutawuphatamisa kwakhiwa kwetitolo eMariti eBushbuckridge eMpumalanga. Lemindeni lecelwe ukuthi ishiye emakhaya ayo ivulele kwakhiwa kwaletitolo. Isola somabhizinisi noRafa Kude naHoshi Lamek Mgwena ngekwehluleka kuxoxisana nayo ngendlela letawubavuna bonke. Lemindeni beyithenjiswe ukuthi ke itawususwa ibeke lapho itawakhelwa khona tindlu letilingana naleti leyinato. Kepha ke nyalo ithi iniketwe tindlu letfute leti teluchaso la hulumende. iMariti indzawo lengakadvumi kahle eBushbuckridge kanti nelizinga lebantfu labangasebenzi kulomasipala lisetulu. Mancane ematfuba emisebenzi kulendzawo linyenti lethembele emalini letfunyelwako kude liphile. Lo mklamo lotobita tigidzi temarandi bewulindzeleke ukuthi uvule ematfuba emisebenzi ushintshe timpilo talabanyenti. Kepha nyalo sewumisiwe. Bafuna kusikhipha la bayosiyakhela tindlu leti tingafani naleti sinato. Labasemagunyeni kutemasiko bemathibela bacele lo mtfutfukisi walomklamo ukuthi abuyele kwesivumelwane sasekucaleni. Nami njengengosi ngithi sivumela sethu na developer ukuthi abakhelwe tindlu letifana nala basuka khona. Bekunelithemba lekuthi lentfutfuko ita nematfuba emisebenzi kulendzawo kanti ke Fakude utichithile tinsolo tekuthi lemindeni isuswa ngengani. Ma evaluations akhona ba la official futhi lebe singafanele sihluke sephume ku besithi sazi sizama ukuthi kube ngconywana kunalokho lebanako. Lemindeni lekhathatekile iyayimukela lentfutfuko kulendzawo kepha hayi ngasekhikhini lato. Bafuna konke kubekwe ebaleni ngaphambi kwekuthi bavulele lo mklamo wekwakhiwa kwetitolo. Lihhovisi lemgcini mafa KwaZulu-Natal liyaqhubeka neluphenyo lwemathenda etigidzi temarandi elitiko letemfundvo naletekutfutsa. Umphathiswa Francois Rogers uthi ke ithenda yelihlelo lwekudla etikolweni ibungene nekugcekwa netinsolo tenkohlakalo.
Hulumende waKwaZulu-Natal uthubukene bumatima etimalini njengoba amatiko lahlukahlukene kulesifundza kweleta bosonkondileka imali ebalelwa ku9 billion emarandi liyovisi emgcini mafa kulesifundza lithi liphocelele ukuthi lingenelele ngemuva kwetinkondileka letikhishwe litiko letemfundvo naletekutfutsa. What we've done to try and stabilize the cash flow within the Department of Education is to ensure that we spend money that we have. What's happening in departments because of fiscal pressures, because and inherited problems in the provincial fiscus, is departments are spending more money than they have, and then they can't pay suppliers. Rogers uziliteko letekutfutsa litshele ukuthi kufuthi liqale kabusha tonke tinhlelo teknikete letende ekutfutsa abantwana besikolo lokuthi ngemuva kuluphenyo loluvete inkohlakalo. On the report that I was given by the appeals committee on the flawed process, and we're not talking about 1 or 2 flaws, we're talking the entire process was flawed. There were 64 appeals lodged, and all 64 appeals were upheld. Now somebody's got to be accountable for that. Liyovisi lemgcini mafa lisilaba semagunyeni lababandzakanyeka kabatawuphenyo kazi Rogers uphinze wavakalisa ukuthi basebenza ngokutikhandla ekusunguleni ihlelo lobuchwepheshe lelitawusebenta ngemathenda ngaphandle kwekufaka abantu kazi lolu hlelo kulinzeleka ukuthi liqale kusebenta ngalokuphelele umnyaka lotako. Tiyaqhubeka nekwenyuka tibalo tebantfu labasikati labandlula emhlabeni etandleni tebantfu labadvuna. Lithimba le-SABC liseHammanskraal lapho ke kunemuntu lomdvuna logwaze singani sakhe wasibulala. Ngemva ke kwalesento umsolwa ubese ufaka letitfombe talenvombatane etinkundleni tekuxhumana lokushiya takhamuti takuleli tibambe wangendasi. Konke ke lokhu kwenteka nje leli libungata inyanga yalabasikati. I-SABC ikhulumisene netakhamuti talendzawo. The dialogues we've been having, we've done everything in the book that we could possibly think of. They are not working. So I think now it's time for us now to take our tools and stand up as women. If it means that we have to march, then so be it, because now we have to fight. We have to show that this has really affected us. This is affecting us. This is threatening our existence in this country as women. So we need to stand up. I think the only way that the government is going to hear us if maybe we stand together and stand up. Yeah. If it means that we have to close down businesses, daily businesses, the normal day-to-day work, we can do that as women and stand together to fight this. Yeah. Because not only women are subjected to abuse, we also have young boys. We're working with cases of very young boys being subjected to this violences, to this, So we have to stand up as a country, even if it's men, women, we have to stand together and fight this. Yeah. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Singakahambi asesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagala FM. Lishonile Sibu. Alishone Mlingane siyavusela kumbukelo tizaba teswati khona ke ekhaya ku SABC 1 nathi ke lesiphethe kulihlelo leliphuma embiteni namuhla nzambama njengoba indvuna lebukethi inzaba tabomake banilabasha nebantu abakhubatekile uvesini lamengameli uthi letyete tingcinamba lesabukana nabomake kule level eNingizimu Afrika kucashadwa emsebenzini kuteke banekedwe tikhundla letise itolo njengoba ke siphethe yona ke inyanga yabomake letyeke inzaba lesithathu bakabandi kulihlelo namuhla nzambama nitulu kwaloko sewubaka bandi kubhethwa kwesifo sencubulunjwana phecelezi ke imizili sikulokele live leNingizimu Afrika kuteke sitawubuka singabe ke silive sikulungele ngakanani kubona ke nekubhethuka kwanasi sifo sibone indlebe ngensimbi yesithupha kuzomade bensimbi yesikhombisa kumsakato lokwala kwa FM kulihlelo letiphuma embiteni mbela sondwa lehle balengane egoli sibonga kusiboleka indlebe emlengane ekhaya. Sibonga kakhulu kuye Sibu phansi embombela kanti ke mbukeli tiyaguqa talomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako ungakhohlwa letelama leti tikhona tesizulu ngensimbi yesikhombisa kuyo lenkundla sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo mbela sondlo akube ngilenhle ngwane.